Condição mais vulnerável obriga a família Ida Laletek Fatumeta Nian tem que serviço macas, onde bela aguenta Moris, não sustenta o ansira. Tua irmã acompanha a reportagem na equipa GMN e prepara-na. E a sora Ida o desenvolvimento na bela rodão de larang, se a família Balu na bela lorong tem que lutar macas, atau bela hetang haham basir ni umalarang. Inang naman serviço todang husi dader tokalang no ansiramos participe luta ne hori fang ikan no aisuno hori ajuda família no continua escola. Sendo esforço lo satu buka Moris Lúcio, mas beatu assegura katak educação na esperança para futuro ida diak sem na fatingiha. Lalak Moris emay day dak niyang lahanesang. Iha balo Moris na kon hok solok nok bit, may be iha mos balo nebe tengke serviço maka susi loromatan sae to loromatang mono, hori no nebe le sustenta deit Moris lorong niyang. Ida ne realidade Moris nebe enfrenta husi família tio Afonso Soares, nebe Moris vulnerável. Tio Afonso Soares no nia kabeng Angelina Soares iha uang naing walu. Naing tolu mate ona, no agora hela naing lima. Husi uang naing lima nebe se Moris naing rua forma ona família no hela dok husi sira. Enquanto na intolo seluk se hela hamutuk ho inang amang. Ida husisira mak dadaune se turi ha banco escola. Tamba Moris vulnerável, família ne tem que serviço macas, ho di hetang netik osang rumah. Osang nebe iha usa det basosa necessidade básico lorong niang hanesan fos, nomos ho di apoia uang mane nia escola. Lorong mamos to suasane. Besa, ema husu be fental ku $1 ba fosira fos $1 mai. Nebar be urus fal labar kira o simau ne. Sai kareta escola kira se be kora kira. Tama be sai kareta dalah kira. Atu be tempo ya be aban hasane ne ba buka rasa ko be. Buka rasa $1 sekunda mulai bas sekolah na. Ba buka be emene foer be ba fakar sampah sene. Ema fohela $2 sene bar kareta niya. Tama sekolah doklo be kora kiras. De kira laiha untuk au laiha na au pa futih ni be foba. Deklo uang ma buka rasa dito na ba. Condição uma nebe sira hela bamos la digno. Uma tomak ne diding netik hokalendeit. Nebe balomos kuak no ferrugem ona. Nune bang hiro udang bot mai, udah ben sempre sulin tama hodi habokon sasang hotu iha umalarang. Na makar kan be hansa asuran nitik ame. Asura ame sa diri nasane. Nasa santai ni mami hakar kan. Tama amel osan lehat tu haria umane be umah diri nelansane. Tama be uran musbota, anin bota sane. Bizinu ajura le. So ajuda so sefine mak ajuda. Sefine. Sefine ne mak ajuda dalam rumah ema halo be batire be sera nene bele fatene fal ba ema sa ajuda nit kan sa pos rumah mina rumah Miami. Sela nilar non antau niamos lah hal botida. Ni ukuran iya ni 6x7 gari. 6x7. Yang tawala dia tambah sa ne didin ma atel didin maka ane sambil kuliah dit ne ambil bosok bese wasir torasik mai hari rasik dan lah losuni patebe bosok lagi ane toras matan hari itu leter ndak adi dia tahu lah kalian bahasa mi atau hanuin atau didin ne osan itu hola para hodi hada mes akor osar lagi itu berfoto osar ini bambi ya kus tang di tang sini saya osar ya bam dibes mahal ajudannya iya sefine majura sefine amne sefine sevisan majura ini majura kalian sini aku sefine malah tu lah saya heta kalian sini hal ini hakas kami hal temis awar tawafal di dini mah tawafal silakal. Família nela iha rendimento permanente. Nune hasoro saída det maksira bele halo, sir halo dadang. Nune bele hetang netik osang rumah ba sustenta sir ni Moris. Hau ba tos, hau halo de tos itu, mai maka sinti kole, anak satu maka di sinti mama itu, fil fil ba konten na fil kalam tos. Dalam rumah ane to air rumah mak iha, au kane sampai tisi baras. La rumah ho am firqane lo bafa
lerbafan hud mai stesa hasa nuasar balu ba sekolah balu hela ini nebe niso hina kuliah ne taruma aine folin makne $1, $2, $3 atau $5 mana $5 se sinti makan se liu tahan antam makne $10 paletnya mana atau batane lah ya tuh se liu nitik 20 atau ami si sosani tik fos karoni dak omina masih das apa stes amba amine moris selalu baida ni antam makne ami seperti dah kolak naguri tona da atsos karon to makne mus tambah osan laihan antau ambil ting serve sosak naguri nemos ambil sosak naguri itu mos am sambatin asa siguro rit pa han sambatir kari itu lumalaran kita tena sahutona iya ita si ba hile falet aiga fa falet moro rumah asa tahu reserve hera para se ita holo han karon to mak labele lebih han sa kolak naguri ya sa reserve asa laihan ne laihona ne ami atu ba husumus lama husun ami husun mes ita timornya sana ema fo oi asita badebe ini tete fo apa ka o ansa foti oi apa ka sa teba tese fo fil valor se ola fo fil valor to ne ema mesiona ite ne fos la ya lorong la sana daruma kana san iya osane liu itu ambil hola karong nida selali mana ya ne ami akna gritona Klau ritme enesan ami tin konta dit ema hira mahine nain hitu ko wali ante sukat pas nain hitu ante sukat pas nain pelata hitu riti ase selaya ante pasile ditona ali cere sekolah ohin mak sekolah ida ohin akor tina kon mere mata sama ona mes bahas itu mak hine ona atu liu tafel bani la bela na tambam le mampu le tan matu dulu batu ba siratu ba universitas bisa aku siru botan aku ambil sini atau dulu siratu sekolah hetar rosa osana ami rai ituan rai ini emang fo batas makanya 20 serne 30 sen mai ba kumpul rai ini luar emang foto luar rai ini klot emang foto batu be klot emang kan label ane sabe sirharukannya ita hambosnya label liu fulang silkeras Uang mane ne beda daun ne turia bangku sekolah sekundaria niang bele sekolah tambah esforço husini ina ngamang no dala rumah ni rasik mak buka osang hane sang fang ikang no ne iha osang hodi seluk kareta no necessidade sera seluk ne benia inang amang la bele fo simangos dela barak senti triste hodi hari condição ni nia inang amang ne be moris vulnerável no ho idade avançada ona Simangos senti laran susar, tanpa tu agora, sirak bele halo sira contenti. Tamba realidade moris nebe ni enfrenta dadaune todan duni. Panis porta mah, cebisu jenis force mah sama para mah. Panis tais. Ya dikiran sapa malah fosan da bukarasi kosan bema safangi kan. Sa qualquer moris bukan moris. Moris ada ingaman simple juga. Agak tanyuan demas pasira. Estamos buat na anai tinggi itu. Ya conforme se apamannya força sanu força makto atau ambil continua sanu asa força makto ya nere tu ambil untuk continua sen dilarang dorok ki step tam moris wengia sanduan sane sen dilarang sa tri step tebes unhare sanduannya condição fere ketua sona idare liona Ho condição moris inang amang niang nebe difícil se mau husu ba governo atau ajuda nia. Nune bele continua ni estudo to universidade. Bania futuro nação niang ne iha foi ensaio ser ni limang. Tambah ya pama lah yang mampu. Ya pama lah yang mampu atu ajuda tang ami sekolah. Abe ami husu iya governo ka estado dia akan sa tamatang mami pobu dan epar atune na sound ni ambi am servi ami jawab servi na sound ni sa apa malah mampu patu lai mampu pat atu dulu tangan bas sekolah kira masa fere ketua soni dari mas botona
Hareba realidade Morris família Tio Afonso niang, chefe aldeia Mos reconhece katak, ninia comunidade ne Morris duni ia categoria vulnerável, tambah ia serviço permanente. Condição família da nene e bahau nudar autoridade hareba emane asa vulnerável duni. Vulnerável tambah emane serviço asa em vez em quando ritmo que precisa ba hamos minerai hamos manimo oin ne mahetang osan. Mas nia individualmente nia nia asa cardo ni haldo ni tos mas tos ni so ni tempo makbele nia resultado ia. Quando tempo ansa bailoron ne buat tidak la Morris tambah rai maran. Bani Morris nene vulnerável duni nia ema ansa buat tidak serviço permanente para tu hetan salário rumah ne difícil halima. Tanto ni firikon mo sanesan ema precisa ba fase ropa mak foi ba fase hotu ema entrega osan $5 ka $10 serne hansa para odi halai liu ba be ai handa be da der mi dia kalan yande. Ni sirni Morris makanesa ne dunia na ita la inventa realidade makanesa da rau agora ita hare ho basirnya fatin hela vamos hosi estado ajuda makane sadaraw ni atu kibit atu halo dia klitamis maklato mak nafatin to hela gora hanisani siraso hetam simuk kalentanan det atu mai airinga atu besi surhutune nain ras mak asa cria bukarasik. Além de ne ajuda selo canesan necessidade básica, família ne sempre retan. Nudar autoridade hanesa ita beldehan be. Durante ne iha maluk sirne be ke tau mata ne sirne so mai hansa folio buat nebe necessidade ai handit básica dit mas atu dehan cria para atu hanesa koko para atu dehan be umane atu lamewa mais natom bania ne sidau kida tu foti hanuin kona baidane hau autoridade ne so atu serviço ba buat ne canaliza os estado mai au halo tuir ni resultado mak kalen monide. Antes ne uang mana nebe escola hetan subsídio bolsa da mãe, mas agora lai ona tambah idade bot liwona. Ase suba bolsa maka hahu labari serne se escola ne tamati kedania programa Bolsa Damai ini, mas agora labari sira balu tinam botona be sira elimina hineba significa kata sekolah ida be fulang atau persija buat rumah ne sira deskan rasgarasi kanisa da sirnairo fetomane depende dit komunidade ini persija sira ba halonetik loronda rua makanisa uinaudihan $5 ka $10 na tomba sirna handet. Realidade Morris ne dala rumah susah no lahanesang ho família selo. Mas be, Morris tem que continuar baoing. No ne ho condição saída det precisa esforço. No ne Morris ne ihan a sustentabilidade baoing. Realidade Morris husi família ne mos fano no forhanoin ba estado no governo ida ne atu bele ajuda ne cidadão sira ne be se Morris ia vulnerabilidade nya larang ia ukungang ida ne. No ne bele lori ne cidadão hotu Morris ho digno ia rai ida ne. Mas que Morris ia limitação no dificuldade barak família né la rende ba situação né. Onde ser continua esforçar a tu aprende no alcança ser nemehi. Mas que depois da escola tem que sair nessa negociante ambulante a tu ajuda a família. História de nelos det com a pobreza, mas bem com a bit sacrifício no determinação a tu muda Morris badia acreditar. Equipa cobertura GMA.